salah satu daripada haruh buat Allah, jin daripada mau rumah maksiat dalam syurga, jin daripada mau rumah maksiat dalam neraka. Salah sabah daripada haruh niku. Daripada mau dalam syurga jut, daripada mau dalam neraka jut niku. Pak jut. Pak jut niku. Tengah bagi pun niku. Yang jut bak kai. Yang daripada mau rumah maksiat dalam syurga secara kai jut, tak jut. Cara pakri, ana punya singgah lu pedamang ada mati lu pedamang. Atau mengada Tuhan lu maaf. Ini pedamang jeut ko. Lu pedamang urung taat dalam neraka jeut, tak jeut ko. Kewan cara ji, hana untung ibadat ji ko. Pasal yang neraka ni jeut. Jadi jeut pedamang ngan han jeut pedamang, jeut pedebit ngan jeut pedebit bakai. Jeut damai bau hukum syarak ni ko. Urang akhirat Allah Taala nak putus hukum hukum pun. Hukum akal dengan hukum syarak. Hukum syarak ada putus hukum akhirat ni ko. Hana putus hukum hukum akal ni ko. Fal wajib ma la yutasawwaru wa fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Maka arti wajib bermula, maka bermula yang wajib itu barang yang tiada dapat daripada dirupakan pada akal akan tiadanya, dan yang mustahil itu barang yang tiada dapat daripada didapatkan pada akal akan adanya, sedangkan yang ketiga harus itu barang yang sah pada akal adanya dan tiada. Yang balai punya kalau nak pengailikun ku wujub iaitu tiada menerima nafi, sedangkan istihalah tiada menerima subut, sedangkan jawad menerima tetap satu tapi baik pada masa yang satu. Maka dia berkata fal wajibu yang dikatakan wajib karenanya dengan berpegang hukum akal muno i'lam annal hukmal aqliya yan hasiru fi salasati aksamin al wujubu wal istihalatu wal jawadu fal wajibu nuku. Kente fal wajibu mika dengan annal hukmal aqli nuku. Demikian pula wal mustahilu mika dengan hukum akli. Anda terbojong wal jaizu mika dengan hukum akli niku. Bahkan karenanya tengah pembahasan hukum akal. Menyawanan hukum akal wajib akal kiban mana, wajib mana mustahil akal kiban mana, dan harus akal kiban mana. Dah cak sabah dia datang terpegang analisanya. Salah satu daripada harus ba Allah, jin daripada mau rumah maksiat dalam syurga, jin daripada mau rumah maksiat dalam neraka. Salah sabah daripada harus niku. Daripada mau dalam syurga jeut, daripada mau dalam neraka jeut niku. Pak jeut. Pak jeut niku. Tengah bagi pun niku. Yang nan jeut bak kai. Yang daripada mau rumah maksiat dalam syurga secara kai jeut, tak jeut. Cara pakri, ana punya singgah lu pedamang ada mati lu pedamang. Atau mengada Tuhan lu maaf. Ini pedamang jeut ko. Lu pedamang urung taat dalam neraka jeut, tak jeut ko. Kewan cara ji, hana untung ibadat ji ko. Pasal yang neraka ni jeut. Jadi jeut pedamang ngan han jeut pedamang, jeut pedebit ngan han jeut pedebit bakai. Jeut damai bau hukum syarak ni ko. Urang akhirat Allah Taala nak putus hukum pun. Hukum akal dengan hukum syarak. Hukum syarak nak putus hukum akhirat ni ko. Hana putus hukum akal ni ko. Innal ladina amanu wa amilus salihat falahum jannatun. Innal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina pulan-pulan je ulaika ashabun nar. Yang hukum syarak ni ko. Jimiman ngai tim kerja taat syurga. Jika kafir ngai kerja maksiat neraka. Nak dialog turun semayang dalam neraka ke bah? Orang mukmin dalam neraka nak dialog dah. Han ko tetap dalam syurga ko. Man kadang-kadang hana tung, kadang-kadang bakri. Nya kan orang mukmin hana saiman ko. Nya kau orang taat hana sah semayang ko. Tapi semayang kasah, iman kasah tetap dalam syurga ko. Nak bertembang dalam neraka han. Jamin. Allah berkata la yukhliful mi'ad. Tapi secara akal ni cak orang mati nak besar dalam syurga jeut, tak jeut. Nah nak bertembang hana. Nanti kata buat dalam saganya baik lepas saya merah nako hana dente nako ada kamu hana semayang kalau dente kadang tu pulang syurga nako harus waktu han sabah nako nyen salah jalan nako ada drone yang kat semayang kalau dente dalam syurga cit nya pi salah jalan nako
Ita nyonya ibadat baik ragu di urang batik baik kokoh dengan itu salah nak. Karena dia butuh hukum di Tuhan orang akhirat kan ngau ko kai. Ni butuh adalah ngau hukum syarak nak. Kakak kamu jadi pisah-pisah nak. Saya hukum syarak nak. Jadi inilah yang nyatakan ini wajib itu ma'al tasawaru fil aqli adamu dan dia pegah nasifat hana. Kiban dia pegah hana ni. Hanjut. Mustahil dia pegah na, kiban na tanya banyak. Kiban Tuhan mana? Kiban na ne ba Tuhan aku. Na ne ba Tuhan kiban. Menyo mana cikan Tuhan aku. Na bangai ba Allah kan Tuhan aku. Kan ba Allah adalah hana sifat bangai aku. Dia ada betul-betul sama dengan legend tuanคือบ่นามา3บะสกานามาเมบะบ่ลิเมงaku. Kan aku. Pakricit itrimang mameh ba bo limeng itrimang aku. Tabu sakalain bela bunyi masam bela ji ipatreh aku. Nya kalain nyo yang kena pegah je han itrimang na ne ba Tuhan. Moyo ta pegah Allah Taala na mana dan gambar kiban Tuhan yang na ne ha doa aku. Tetapi Tuhan ne ba Tuhan kiban nyo Tuhan hana tapun na tapu hana sang au cok ne takai tapikat nyang kan hai trimang hana tapura-pura ikat kedeh niku nya la eko niku ko nya yang ne pegah niku nya ne pegah le niku pegah kitab sifat mana ba Tuhan hana menyo na ne terus dia urang keun niku urang balai man urang Malay mana kana niku cici ka ma urang Malay mana niku menyo ka Malay hana ne niku kipan dah pegah ba urang Malay mana niku. Yang ke na ne ba Tuhan lagi na ne ba urang Malay niku. Menyo na ne ci ka urang Malay niku. Menyo na ne ka Tuhan niku. Samatat ka niku sekedar. Lalu khun innallaha qala al-yahud khun Yahudi. Mana? Isa anu Allah. Khun Nasara Uzair anu Allah niku. Cara bangai niku. Zatnya hana ne mana niku. Zatnya hana kongsi niku. Maka karenanya gekeun urang bangai kan karena hana ye bubuat sapu niku. Gekeun urang bangai karena hana tetemeuna barangna niku. Tinggal gekeun urang yo kalau lahir Rasulullah urang jahiliyah niku. Pu hana tikulah. Lebih niku. Hana ye sapu carang niku. Patung yang dipegat ni mertuh boh Bandung adalah seni paling gad aku. Apa ci jahe aku. Yang jahe kan bangai. Jahe kan hai atu nang rau aku. Jahe pocit iaitu yang gekeun jahe hana tatemeuna barangna. Hana tatemeuna barangna nyan jahe. Allah na hai temeuna lakai. Allah hana ne hai temeuna hana ne lakai. Pakricit ada kala hai temu tiga bangai polam nyai temu mau balik. Allah na hai temu na ka bangai. Allah na temu hana dua ga bangai nengko. Inilah yang kira-kira nyatakan lidingku yonan makna wajib la yudasawaru fil aqli adamu, makna mustahil genyan dan makna harus genyan. Inilah penjelasan dalam hukum tauhid yang menyangkut dengan berbagai penjelasan pertama. Hukum akli adalah bagi saya simpul. Manusia yang ka umur taklif iaitu wajib atas hurung yang katruh pada tingkat umur iaitu yajibu ala kulli mukallafin tiap orang yang kena usia 15 tahun hana lejek gelah baganya bertaturi ma yajibu bertaturi ma yajuzu bertaturi ma yastahilu. Enha baru gelah tu ke kalimat kekeun wajib turi. Kata turi makna turi adalah punya kedudukan tersendiri. Makna turi iaitu tak idikeut na barang na lagi na, tak idikeut hana barang hana lagi hana, nyo kekeun makrifah. Na Tuhan na itimeuna kiban itimeuna lagi na ka makrifah.